So today I graduate with a diploma in level 5 from Te Rōnakitanga ki te reo Kairangi. Nōku te waimari e ki te nohotahi ki ngā tauira o te wānanga o Aotearoa me nā kaiako hoki. I think it's been an amazing experience to be in a place where I feel safe as a tauira who's reconnecting with my language. A tōna wā, ka tuatu hei pautuara mo te reo Māori, koina te take nui. So I know that by coming here and graduating with a diploma and learning how to speak Māori and be confident in that, my whānau will benefit, my daughter will benefit, and so too will my hapu and iwi. Nau mai, hoki mai, hara mai tētahi āhua te wero hoki. If you come to te wānanga o Aotearoa, you will create connections that will not only make you as a tauira feel safe, but will grow your confidence as a speaker of te reo Māori.